Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, mthetha kha la benemayanga the president. Na a controversial video of course leyi nga yi endla. And then makomo of course ya hetela I King Tsinya vantshwa ka ku humelela yini kwale nga ta hi link of course na producer ya Hosingo Mr Post. Yeah. Yeah, so of course, around 22 August, and you can scroll the account of Benjamin the president, as you can see. No, if you want to go for a controversial video, and also I fully talk with you. Aye, President Mangan wa vulavula and lagiani van'wanyana van vutisa ku album ita umarini album ni nge humesi sen kumentiru na tira ni kese ntirisano ni kesile magazaka hina hurra Mdala kumina solo nzama kuzuma la mfika kuma ko ayir like a boko le ayir site ra boko site ra adwes of course logo zatle zuma la makota ko yikuma just before build it. So what do you think, Master T? I feel like Master he's just playing around this and need deep narration. I think it's playing. Yeah, body like so and of course so mina dulu ngata shulu ko amranga pande yoku play nje and indirectly of course if I hide the promoter that way or we will look ayinge home. So mina I believe album ya ta home obviously because I'm aware korti simudile ku endla the win makumena makalewa and probably yinga si khayela ku hela no hela album ya kona mayikona makalewa ya levete inda aze ahlwela and then of course hi tlhelela ka King Tsinya hey. So first of all, yisungule yi lwa again usungo va switoko na nyimpi yikulu ma swinene or the videos in lena ka the narration yi fike veka la honcila obvious a switoko yi vulana no Mr Post and then he laughed as you can see they said morning and then he laughed. So as you can see kwalana ifika veka honcile which means ku yena e Hosingo Mr Post mara xi ka fa xi hlamarisa ku after sweswo ivi se a hlangana DJ Gift ku nga na producer of course ya Hosingo Mr Post. At first I was shocked ku a andla yini kumbe vo hlangana nje but hey as it turns out a ya ku tirheni le mara picture leyi tirhile ngopfu yi tirhile strong because a ka ku xingeriwa DJ Gift ku veri a nga hlambi stuff like that a hlambi because loko ni languta minenge yena a yi pawulukini ku ri kena a ri na client so yeah I can see ku swo swo onhakini so that way because a ni la nga ri ku tirheni leswo like ntirho loyi mantwisisa you anga pawuluka and stuff like that so hey nkarhi wun'wana maybe manyangatsa xihemi maybe does not buff I don't know but yeah swona swi n'wi boherinya swa minenge because a swi kha swi trenda strong a za ku swi teka nkarhi ni few minutes later so hi vone King Tsinya of course so yi ri kha yi ri ku yimbeleleni le studio loko mina okay. So ku yingisela of course a swi toko I line ya Hosingo Mr Post swi look confusing so a swi toko yena ni King Tsinya I big fan ya Benjamin president mara line ya yona his songs ti fambela na line ya Hosingo Mr Post ku ze a landza na producer of course ya Hosingo Mr mani swi twisi ku ndeka yini game ya King Tsinya la ni twisi ku yo zama ku va yi provoka Hosingo or kanja because a swi toko yi loko n'wi befeni mara yi tlhela na producer yena ku loku digini mara I have to agree ku risimu ri twala kahle swinene a leri ri kahle I think hi nga review leriwa ntsena leri rin'wana a hi ri tshikeni it's not to make sure leri ku yi poste leri then ni tlhe posta na rin'wana so lerin'wana mi ni ta ku chingeni ku no review leri mara ya ma yi ri kona ku le ka DJ Gift so swi lo confusing loko ku ndleka yini kahle so loko yo xaviwa King Tsinya handle ra King Tsinya yi tlhe ya ku ri ka DJ Gift na ku goya yo xaviwa kahle ku yi fike yi xanisa Hosingo and xi nga ze xi tirhisa strategy lexi because i jika na Hosingo misa lo loko ri mi nge za ku subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe hi leswo.